Koila matia hithia hemaphan Dr. Numol Mumin penlong iki sompon. Put saria long lang ke jang penajok bang ke thomaklim somara to apran kidam. Rajib terona pusar fisara to aphan saran thogal jutang ka chiklem pon. Nilib MSC constituency arlo Koilamatia Hithia Hemki Kimjia Panchitini Paikrin Narkebarni Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Long E Kesompon Chitini Paikrin Narkebarni Ada Porpai Sirkeba Por Malom Koilamatia Long MMIP scheme pen Hithia Hemki Kim Kerang Pang Chengjia Pan Dr. Numol Mumin Long E Sompon Laswami Long Ia Mukut Mohanto MSC Pobito Rong Pipen Chenglo Katumta Chetong Dun Labang Salong Eke Somhot Pobito Rong Pipen Kaninje Pon Ke Karibiang Long Along BJP Sarkar ke Surihiner Kretroksi Sekewang Lapen BJP Sarkar Jakong Long Loga Pi Koilamatia Longta Thedung Scheme 1 Si Kaching Thuramo Thekpon Longlo Langdamlo Te 10 bedded hospital KGBB Arlo Samaratum Residential School Arlong Rupar High School Bonduri Wall Lapen Oditram Hol Pen Chenglok Penangan Kaching Thuramo Longlo Lapen on MMIP scheme pen Market Complex Kutia scheme Koilamatia Arlo along Wanglo Laso ke ban thek CEM Dr. Tuliram Ronghang Dr. Numol Mumin atophan MSC hin pen kachuro pajir pon chuki hola pen amir sonterang nang kelo abirta Malong News India diagram to me preliminary maybe another 2 weeks to 15 days India diagram pabo loge ami কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু স্পেসিফিকেশন মতে কাম কৰিব নহলে আপোনালোকে আহি ধৰিব এইটো কেলে কৰিছে সেইটো কেলে কৰিছে এটা ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিলে আপোনালোকেও তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰে আৰু যে হেতু মতে কাম কৰিছে আৰু হেতু মতে কাম নকৰিলে মই ধৰিম হয় না গতিকে জাস্ট ৱেট ফৰ 15-20 ডেজ বৰষুণৰ সিজনটো শেষ হৈ যাব কাম আৰম্ভ ওয়ান্স কাম আৰম্ভ হ'ব খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিমান দিন 2 crore 53 lakhs তো কিমান দিন লাগে এইটো বনোৱাটো 6 to 9 months 6 to 9 আমাৰ কামত দেৰি নাই ধাম ধুম কাম হ'ব কন্ট্ৰেক্টৰ নাম কেলে লাগে স্কিমটো কি আছে বহুত এপাৰ্টৰ পৰা আহিছে মই কন্ট্ৰেক্টৰৰ চিজন নাপাওঁ নামো নাজানো সেইটোৰ লগত মোৰ মতলব নাই কাম বেয়া হ'ব মই ওপৰত কমপ্লেইন কৰিম ভিএবলি পানিছ বেয়া কাম কৰিব কন্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্টত হ'ব আৰু আমি কন্ট্ৰেক্টৰ কোন নাম বিচাৰ পইচা বিচাৰে মানুহবিলাকে কন্ট্ৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰি ফুৰে আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে গতিকে ডোন্ট ডিষ্টাৰ্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং টেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই MLA কেলৈ বহি আছে তাত এতিয়া নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং টেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না So I am giving full concentration for the development of our constituency. Sir, nearly almost 2018-19 কৰা যে PMAY incomplete কৰা বেছি আছে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি আছে মই MSCৰ লগত কথা পাতোঁ যিকেইটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহ'লে যিখিনি নহয় আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাবিলাকক ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে FIR লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি I think 1-2 FIR is already filed, so action will be very soon. কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক উইল নট টলাৰেট উইল গেট পানিছমেণ্ট বিকজ হি ইজ ডিপ্ৰাইভিং দ্য প'ৰ পিপল দুখীয়া মানুহক কোনোবা ঠগিব বুজি গ'লে নো কম্প্ৰমাইজ Koilamati Hawaralong la Koilamati Market Complex laso ahem kimje panlong ekisom si attention ele honorable CM Dr. Tuliram Ronghang apen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin alang tum bahini panel ya kiro ini alang tum nile bahawara pan kacingthur atokan no kacingthur dode sangse pen alang tum claim pilo apen ongdung ai scheme alang tum nile bahawar kacingthur ye pan claim pilo tum theklong lo 2017 aninkan council along BJP government bang det pen la so prang le tum tawara be delong be hospital be
lason si tum theklong tame 2017 na pipe the project isi kachelar tum theklong lo da koilamati na tum te bokhel laso de grum bridge tameli tum patang elo non BBDC towards Silonijan up to Chokiola and 30 kilometer so towards tame 40 crore bela so towards item patang pilo higla sonda ta koilamati hawara long so tame prang nili thangna da development tum theklong le asine li ki haicheng aningkan open stage si nili ki prang lo koilamati mini stadium long si open stage pilo and part a non koilamati bridge hai ta patang pilo towar hai selam pilo lapen Along Rupat High School school education na environment abe pin halo suhut tetapi non nalitum teknologi alada boundary wall tangelo lapen non halada auditorium da selam bom lo lapen project isi education na environment tum teklong lo ada non ilitum 10 bedded hospital hawar kolamati hawar thepik lapen population dupik hospital nya pilo putang te si bahari si project nale tum theklong pon nili bahawara pan non nili pangdak delo satame already tum process bom lo halaso akamno he chunde plotang te nili bahawar moni tum amang sonsin technology lason si technology la si lahai satame to si non ki claim pon ye pan si chipiduk lo claim bom lo pen ongdung nili bahawarat ahirjume dolo blessing dolo nali tum media tum setame blessing nang pidon lo ahirjume nang pidon lo se katuk kabe ahirjume blessing nang gipi bidisre nang gipi kana jokte nili bahawar ching thulo kusini likitan Lakhahini Amrik constituency ke parlo Putsaria rongalong chitini phai kre troksiar ni kangsam por phai ke thoma por malom arta ke jum hek bang ke thoma klim somara tum pukhuria long lang ke chinglu dampen lang ke jang choga jok apran dam nanglu alang le tuma men lake mindar son terang lapen bonti rong hang pia supi Angelica terang pi lapen Sarunika terang pi arta ningkan sirkep lapen Samuel Songja teron asupi adorsone teron pi arta ningkan troksi pusipang thekpon birta kirip dunlonga tengke bhomkuruar ni api apuan parta rongara tum church kidun laba pora hochi lapuson ningduk memia son khonang lo posi than pachini pon wathadlang soben khol sing taronang ke lo birta Malong News Langphera habar arlong kongjuga thoi mon lek theronga meka Rajiv Terona hemalong saran thoka jutang ka chiklem pon Rajiv Terona pusar fisara tuma phan bofong ke thom saran thokar kli chitini phai krenar ke barni pachok pon Labangso saran thok lake karbiaron bari matum hakko pen anim rokom ke dokoga joksi saran thoka jutang deng ponlo lapen Rajiv Terona pusar fisara men lake monteron kasing tok bipia tum henlo labangso saran thokar kli akuru sar longking te hin pensi chipatir pipong wolong komaji pen rakesh rong pharnang kilo birta Malong News BYF Champions Cup rong thilo long ka pathu ka pangcheng pon chitini phai kre troksiar ni rong thilu pathu aklam Borjan Youth Forum Football Champions Cup ka pathu ka pangcheng pon labangso ka pathu ki bipon along Borjan constituency MSC anparta EM Surjorong Farasar Bura tungi long kamara men pensi bipon lo ka pathu ke pangcheng ajai mek BYF ami phu onteron pensi me chari pon me long aluhi sar po man pen EM Surjorong Phar manpeng aluhi BYF konga bidisar Chandra Singh teron kele ami phu bari mingti kalitang tungi long kamara chor Ilina rong hangpi Borjan constituency BDC BLCC chairman pencheng lok tungi long kamara hemtuna tumta chitong dun labangso kapathu lake Borjan Youth Forum atum pensi chipatir pi ponlo lapen dor plu badihin ke EM Surjorong Phar pensi pajir dunlo labangso kapathu ke chengarni president FC hanjang langso lapen jari tiron English High School manja atum pensi pathu pon president FC atum ke pathu ke mesena jok goal 7 pen chipohai pon labangso jai megalong rong thilu ara atum EM Surjorong Phar phan rong thilu along me theke dohem kabe chijin som meme ong la si prabjin pen me theke dohem nang pibek nang ji pusika chuning ripon pateu lapen EM Surjorong Phar sitame la ke long wekpo lapen kedam tanga porta CEM ke chichak tekang apodlo pusilam chak chipi tekang labangso kapathu ke bang jia cheklo preni phai ke ba phisi angdung kiti pathu ponpu dipu pen Edwin Sonan senang ke palia birta Malong News Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta